Ojibia TV. Ubeje wo ho. Mewa. Hello. Because it means I'm more fancy. I'm to make us. Controller. It's me almost from here. So what will I do? Maybe I me to offer me and my back. I have nothing.
Yam. But the focus on our Machine Yam. Dada. Amen. Rabbi Yakase. No, Mamma Mike, battery, you chuchu, and me and the voice I said that I am my papa. I don't remember the problem. Yeah, when I'm mistaken. Okra don't try in Yakopon Assam. And see, Master Manda. No, the Yakopon Assam, the yes, of we, Suffolk Copna, Suffolk. On a day in Bria was in rabbits in the Kama, or then somebody will not omit an instrument of my chair. To the memory of some other be, yea, I may out up, I do not or crop. Yet out may not be in my heart, not all the hand I see you go out of the pen. Amen. As you. Rabbi, why can say? Oh, Rabbi, why can say? I was so Rabbi, why can say? Amen. Maunzaso, oh, handkerchief way. Nasa say, collect, now right, collect. Now, Mamuso Kakra. Sorry, what was Yache? Yaya, baby, Mamuso. Check. Yakoya, Uncle anymore. Young Fadi, dear Madia, India name. Bamba Sunqua was in Uncle. On I'm the Kukuni, I miss Mafia, so the Amaye. Abasa, a Yahomia, ya Kototia car. Uncle Wentiasi. Sablan was self crime despite him. And now didn't enough. Obi beti sika kotuni nyina akogu ho na akọ di interest si hu ama bisa ka sabre ka wo efa abona wuhia na mani hu se ampa wo bananim na no so kwaso ama wo kwanya aboro so wo bisa dia no ha wu nyina aliye oya kasapra kololo awuna nyankwe aka mujata wakutera suo wakodi amai awuna bobirimu ose radio ose akukuli safu wabe waba amen. I am a young Brescia, and I'm not want to see a dead dodo. Now, the Academy of Human. Amen. And the Saturday, there will be a rascal, and they are there tossing you know. Or so tossing you know, I did you many a day, and Benny. Yes, I'm not going to miss my for you. To me, Cassia, no, dear Jay, or so Yamia body, or my Ghana so. Never we are singing out and can. I am not can home. Over there, Amayako, there are some view. Nanyama Paul Rabbi Shama in Tia, and now Sumaba Pierre Taka Kodia. One castle qua, who will look at your bed. Rabbi, when I say, Asumio, and Jabrica Crab in American Mafia was at all. Sansia Wahai, a for never to see her. When said that thing, I must not for you to Madia say, when you nipper by year, one thing I see ye, and in the Amayan, what for about this will be said? Oh, dear, many years of Guano or Crano. You're being quite in charges or yet, to say the power 1 tea, I see. What is your call on so far about this way, or could Nanya must not for yourself. One thing I summa for see. Adiyambia ni wa yama wa ebeso abaye den adiyama tide bi okase aseni pa bi asade bi awo yo beti ase ansan wa ye den wa ye to anti ase a untumi nye enti ebrabi ba wi ase akọ papa bi ba asase so ye fa ni Yesu Kristo wo kwa Israel edia wode to le fa ni Al-Masih Yeshua enya mesu ma fi anka yini mara ne ba no Oye Israeli, oye Hebrew what the Hebrew din a tono, I can Al-Masih Yeshua, as the anointed one, Yaya day, Yasrano,
Nkani asa no anya sabro so die ni bi. Enya bodies oil die ni bi. Enya dia kwata kukom ni colors and mix ni bi. Sa oil no na make. Eja sofo bebre na gu o man mu ni wiase. Ya bra me e kom solo no. Wakache ye say by the anointing every yoke shall be what? Broken. Owia no afa bodies. No afa sabro so. No afa de keka ho. No mo dia asaya ni aye say chum. Ewu akofio tumi se waya body afoframpa. Wo kwa wo se nyama da dane nyina yeye. Na so yesisi nia wie ye ne hu kyare. Se nyama ne bekwa, wo kofia de besi wa brabom ne be dia dance se ampa by the anointing every yoke has been broken ampa. But when the aya vice versa, by the anointing every yoke shall be piling. To both anointing in you know how na sura na e enko rabbi we can say asuyo na konko ni nyama smafia say yaka enwosra gwa hodo mienu ye wonwosra ye hie na nwosra to so mienu ye say wonyankopon kasa di na onkonkon be mayanyi na wonyankopon bo so na sase eye ne honhom eye ne tumi eye na wode na di sa nipa ne ye den e ba wiase na sa nwosra edi dware papa utume say me how na stu ni we ba ko na ko hepu ye problem is keeping on piling na me ha kase da wa nyina ye ka wo bia nyame onkonfo yawo nyame somafo ya ase what you say there is something in this man bibi woni but there be anymore. I remember one pastor na no ne brofo ase ya che brofo no ho edekwa wa uti otume say we dia me ha okura. Yes, man, I am standing before you. I look up and down. I hear a certain spirit. It's blowing like a wind from afar. I've entered into your family. I've seen some witches and witchcrafts, wizards and so on. They are planning many things against you. If you don't take care of about this, you shall be arrested and put into shame. But I stand here and declare to you, by the anointing, I'll be ordained by God. No powers, no spirit shall prevail against your life. So go and prosper. Now, as a man of God, I salute you. I am going to prosper and bring you the results. Me kokodi ye adi muana edan aba. Bedi be na watch me enu. Na fe niema jinsem kra. Wokodu ni wa no asesa new dimension no. Wo bi o kan brafo na so nko suku kra da. Na fe odi aba wo okrom kasem. Na wote akan kasa wo kan brafo ai. Na me bofu ko kan edu wo sa wo do me kra benim. Now, so how I do crewminti, assembly a baby and amity. A third and a second time, Yamini Pastor, Mimic, I say Yamiakua, Yasram, ya. No spirit, Maya say, there's some good things ahead of you. As from today, the old thing has passed, a new chapter has been opened. As of we, young growth way. Ayawra wosemo enti wanyina chi anya ye meti okonkon ni nyame somafo ya nka na me ba papa nchense wonyame mfare so nyimi hawa ozimo nkotodwe ni mabu na me se enyina hokora mfa na nkotodwe ne beede yamfi egidie nhemu hwe wade ne sa tom so asama oka kwa amante mami no so awie me se this man are you serious we can meet him man come ananti Papa ya jina kamrofu ko twiko brema nyina anyeye na me ba ya asemam ye ni podo satome so sabi osemum asema okan kwa manto sayeye for the way wana wo kwa ma me no wan eze papa nda bi sa bra biem wasekwa wo de kwatere nim ho e kakra mesa afro na makwatena bonte se de wo ba ya okache wasekwatena wo mesa afro wi a na wasa afro me call ya anu asa that me so papa this is not enough when ensome when nimba bi a ma chinchin akoka e ka wo for 2 minutes enyi me how samra bio so as ya go e de ni o ba ya wanko Paul wa mantem
kwesi besenata no wasa afra me no de ne sate mo so mawie mi koi makasa sa me se ma mi koi to kire ne haye de kakra me de metwaduani ade o mama na nhya me ho wo mama twakwa bo kase me ba ya papa ise bio won kasa isa do re beto so wasi mawie ntiko ha se na ni papa mu a ewo nyame sumafo o seyezi netia ya be kwa himaimu nyame sumafo o seyezi netia ya be kwa himaimu no nawa wabose yazineja oyebekwa himemo Elijah no nawa wabose yazineja ayebekwa himemo nyamesmafo sayezinacha yabekwa ahimemo na obi a wakwa pamopen unim sade plan tie me bubrode mu kafo wa me ba bridge ni so no be jimirika bra so wen kura ni a me ru afilipa no o se papa e for them say asemme na ba ana me ye no mitiri mi wati ana na me ka hihye me mzi akobo masendu me nze ma chi nkobiem apa me yire ni mo ho to ba hwa me hinu akobo mane me duru ya na akobo lensa na odi ade ahye mama hu ikoduru plan so kobie nu a 1 million sabre 2018 50 days papa ya de wo se me nanti akofie because sabre me kogina akwa na nka me kofrika na me du ka so amatonka cha me yesadua mabesi o wa me fam ya ide me kotiaka na me bo modin a me disikai bi furu ka me di kofie sabre me nwa kire me ya made me di tonsuom po ayedin na me kosma fonche me yire na kobo besia de bra me na me de koye that is my in by my out is never enti ka me koye me fafari ento nche nko busa na me so afasa antete ana de bra me se wa de me da wase na suma fo ka kire me so wura ena me de me nsato wo so yi ma ya de bia ma wade ne se ma bo wo so wo jare sunsun kunkuru mu to me bia ni wiase bia wa betima so de atio empobo nsampane na ya pamane ba asase so no wolupo hu obedwane na se bonsam odwane a motie aduaso so me yode bonsam nan ka se adwane na motie aduaso so e be ya wode ai asam no ya nukuranti me ba ya pepe anche bia no wona me phone bele ye me ko we ni pakro na me ma me ni aba ko afra me ene me moni din ebia no waye mistake no wahwa me ko fi asam leba ti me ka asam no ba me moni din ma boni din a che sabira ka twede obi ale sakana amen eno se kwabena me sima na waye ne me sima ko pieta kwadi o na oso woda wo ya de me sa sori bia mako wuram yesi afa ni asomdien tonton enkabo musom na papa no oda me fa no kronkron ni nyame sumafo yawo eno se na mesima na ado se ba bia no yire no madi muti akwahye no sunsunfi bia ntimi ma mo nche biao kosi bia be frasa si so na mesima wo ya na wi wo se hwe ma wo se dabia twamwa ya dai ahia that is okronkron ni nyame somafo yaw enti broni se iron sharpen iron yese enmo montakra se no mutu ye den ebo wo wani nti de bia oba na meni bambo na so ni agina park so yese ye bompa ya sra bambo baba ni ye sipag sepa we na brebi ya dia akwa bi asole ba bi ko gina park so ye ko bompa ye ya bompa ya ma menyon kunya bra ontumi nka
to be patua tons by force to small for kasa tons abani abodam kasa eya monti ase mo kasa wo yam ya bompa ye koya bredo hwere nan ye wo capacity bo no ni bi dontimi no form bibi woni tim ehu se koya hyase riba ba kandori ya mama masukeleye mantaya yebelebe mabra yes lord mabra yes lord my god one head as safu susuku kwa bakwesu misikan ye wo me da me anhwem esu wura na sese die na esu asofa die nkoanya ya bompa yesa memreye na tese man be mataya wabre ayawra wusemo diampo no nkoda because pa ya bofi ya katwa bra so hwe nya dan ensi ya na sofo ba ko de they believe in prayers and prayer kuma et woni asole ma chinkofo magu asodam si ye bompa ye wo ma bompa ya mebraba et sofo wu afini wa ya confused et the bro ko ka Holy Ghost fire no and sofo no ko pem ye and ka brodo na elders nem person members be so sofo mistake nti sofo ka brodo na elders age so fire brodo fire another type of tongues. What is this where the piaka na safo ko do brodo ne pa yansa na wo kwa krabini enkoto bi mirewe na so dem na okoye brodo na pa ya woni nsade a na nyame fie na okoye brodo na pa ya yenyina he wode yenyina wani afa bi ayen yenyina dia yeyen ya wura hosem bana bra mi hie okonko ni nyame sumafu yewo no de nsa to me so se ma hye won so sunsumu mama wa sanso bi afa ni wo ja ani sunsun konko so bo from like this time no evil spirit shall prevail against your life never ever anymore. Hey papa you believe yourself. Amen. Send na papa muwa me ko ya na ne masesa bosome miensa ekosi nafe akonya biabie abrochi na kwantuo miensa ne be hia ye osmafia me dansi ne me bo obeka na se papa madi no to chat na to adam si abrochi na wodo miensa ba me kwa so wo he ye tena ga na ha ye sumu be ko wiase nyina na wo dwane pa na tena. Amen. O sabre kamedi dollars kamizi ojumai maboa mamiti ya eden ati Rabbi we kase asumbio eduhumia aya yebi mamena he ma bre ya shira opportunity because of asunje tuntum sumunti na sacrifice be na waye wo be kasa brochire pa wonko na ba mitimi sa menko mi dios ma focus na ko tie ko takra de ko ye program secondly yakọ radio station ko buku airtime ya chairs nyame smafa ne maye enwumra ya wiye ne betena bus stop osompani o de car air ba be faye na radio si ye se me nyame ni pakasa me si mintie mekọ me wiya me ho akọ boy nso be fra me ya phone no be fra me asiso yakọ buku FM station ya ba e bedu bus stop wa ye tena wa ya sori magya phone ho me nim de o ka che me se me ya wo afa yakodu fie anopa yakobu bi yakodu fie man kaise mi fo kita me da onto sebo no nsi yakobo no nso hwe ya opani Kofi Donko secretary nie one sofu set nie sofu na fo we wodi akoma oba ye fro oba bi na fa ye NSA ye sofu fo no was the fabulous sendan ma amene di fo ne be ba na no me se ma modi afa fo na fa chepo ne bla because abrochire no ma so me mpe fo no fa chepo ne koto ba bi ya wo fa no na me osi yo ene no de baba alenu wana muso krunkruni nyame sumafo ya oyetumi ti bible no se di oti oba ne nsam owodankwa na de oni oba ne nsam so wanyankwa yakopo abufo so yeden endan so when I decide my mind say mintie na numa sam wanje me mekọ no nyame se ma kire o se me yetumi ensa wo ya madwuma na nhia bebre wo homa adom bebre yeden e wo homa ti ya mama adom ne nsu ana meboa. Yes, Mumanishu. Mumianka, ya Muamani was a current, as you have an ameboa. Chat and my boss, ya Mumanishu, ya sacrifice.
che bibi ni ba na brochire Ghana ni ba na brochire dum so yimu aswala pa kamedu ye kura che bara sunjan tuntum siminti manko what you say enso enne twede nyame ayame me de kase ne de bia gise wiase bese ya ne beba esan se akom chinti ya che komwa ma chese wodwen ko a enye ye se ka kom chini betimi ya miracle bi osma se share akom che munnim asunsumu asan won so akom chi o asunsumu asan won so mpaibo asunsumu asan nsuro akwankyere ade a osoro enyankopo tumi the power of God na sa tumi no ewiase ba bia eni ho ewo man Ghana haya na ne akuta ne nsam ye hwan okunko ni nyame sumafo yawo ebere ni ho ebere na so ana o ma me 20 minutes aso ana enti me catch now say okunko ni nyame sumafo wonya nipa o wodi otewa ya hye ne bobia na bosu odete wo na chamfoni wo wiase wọ́n wọ́n ní sí ẹ̀dúdú ọmọ ní ẹ̀wọ̀n ọmọ ọmọ fún àwọn ṣe nyàmé àsùnmá yẹ sẹ́ ọbí ní nàbó sísá wọ́n kà mí ẹ̀ntì. Hwẹ́nẹ̀ni pẹ̀lú hwẹ́nẹ̀ni kẹ̀kẹ́ papa bẹ́ẹ̀ náà sẹ́ mi bisá mi sẹ́ ìjọsìnmá fún wa ṣe ṣù dà cause in my life 7 years ẹ̀mí mi wọ́n ṣe ṣù kúrò wa ṣe mi dà ètò mpaboa ní bọ́ yẹ sẹ́yìn àwọn ntùmí ntọ́ náà wọ́n yẹ ha ni mo fò yìí. Ne mpaboa etimi hye university school mani wie ni court etimi du chapren ticket mo bi kwaburo kire samba etim panifosi ahene pa nya dai enkasa bankwa hu na ya dai eyedede the empty bars make the most noise nti edios mafu wa dance akire wa na akọ ne nche a obeka sinti nkofo papa yi na omo kan ho asem denden nti onu ani wo hwe wa babu be ya dai ebebu Pasai nyame asomafo no tie. I remember bere bia menam na me sosomafo atade. Na me hia ma me wo jewe me di was papa yi de. Was titifo bi me se ma me mo wa no so was ase Elijah. Na me se ma me Elijah kra wo bato no. Wo ne da. Ade ne ba ma me ni timo ka se ase Elijah. Me wa na nyame somafo aso ye hwan Elijah. Ewu o. Ngofo bebe wo na mo wa abosu Yankopon esase dosomafo ewu ade ye den ekirewo so jini ni ya wo so bada ni wo ade ya den akirewo ama wo huni ye na wo mfa wa bra bo anto chacha wo wisa sunje ntonto so eya no kraso quotation bebere wo wa ye di asofo ina ye hu ne baburu mu da ebodi ye hu ye nso ye kenkan ye nso ya ne den ya nti ase tina ma so mo chiche bebere no sofo bia yi quotation wo sade oti ase ye den efa sade oti ase ro de akote na sori nyama smafia se Nyankopon ne som aye nkabomu enyam papa mu enya chiche mu sase baburu se babia papa mu wono hono bo nsam so ye den ani ma papa mu te bede na bo nsam be jam onya mo da to se Nyankopon se o meka Ghana fo nyina mum yensom no kwa Nyankopon baako o meka wiase nyina mum yensom no kwa Nyankopon baako sanse Nyankopon wasoma no ompem papa mu na wura wo sem ne se ya kwasori a ne ya tonyom yenyina bomu da wasio ya da wasi yenyina bomu da wasio awo ya da apara yenyina bomu da wasio ejape ya da wasi yenyina bomu da wasio wasayine ya da wasi bibi sawse yenyina bomu da nyame asi o se Pentecost for na Anglican for shema sum nyameda ezi ye for ni kwesi da for shema sum nyameda ezi na bomu da nyame asi na yadwuma na first me ne yeke Bible say for the lack of knowledge my people perish aruba sum je tuntun zuma yo memenda ni wom Roma ni wom busumsum ni wom okotufo bi wom luminati fo bi wom janyina fi so many different backgrounds and faith and what can you na ya dai abomu ba ko sanyame ya ba ko pe janyina fa nidie ba ko kwa so ne dai enso enta hanye timeto se rabi yanyina bomu da wasio oh yada wase
Yenina bomu da wasio. Awo yada. Wasaini yenina bomu da wasio. Ajinkwe yada. Wase. Yenina bomu da wasio. Awo yada. Namisi yenina bomu da wasio. Ajape yada. Hey. Awo yenina bomu da wasio. Awo yada. Wase Ajabe yada wase Awo yeyina bomu da wase Awo yada Eti se wo ba mi fia me ne mejere ene me ma nyina wo asomdwe ntontom su ye kasa baako ye di kasa baako ye no kasa baako nti so de anopa ne ye bom paia ye nyina bom kasa ena asenka ewurade ne din daadaa ono na wama de chepa atoye se memenda ni wom kwase da ni wom ebe ye bra meka na asenka wade da no bia kaguna pai bo ere baba kandoria baba yere boborebe yebelebe yes lord masukapa ensam hunu kwa o twetwa waso o ma wunya tension fa nya de wo ye na Romans bekase mo maria adoma shawoma wa shawo yaflumo maria kronkro wa sheba wa urade bompa yema yeda amen etidem ho confusion si asentonton ma mene ne papa ne nana obia obesi awoye dai ayawra wosem medi ma medi fikuma sabai wo kutane ka private car papa bi ne ku ya sofu wo kumase Mamana bubugu anda ho 1 year ni ontimi sore ne banso na homete me se ade ani ba ni wo wu ontimi nyawe na me se mame wo mame kasabre ni wa nkwa me se nyina be kwa wo nya dance ba ko wom wo da mo nyo sete kekentu na mo nya hwede nya be da ye be duwa no pa ye yi mame ni frika mo so bi wu ya rafo ye mema mienu sa hihye ni moto mo ontimi na ate Sumafo de nsa to ne so aye pia ye ba no ne nsa da me nsam kekaminkita no e no wana nti be de e betina ase. This is the man we are talking about. Power to me no. Cha yamasmafia why na say obisi dey Exodus chapter 23 verse 1. Exodus 23 1 me po bin kinkama tie why na say dey obisi dey sisi waso close your ears. And come upon it, say, yes, and come upon it, day, and say, this was yes. What did Exodus 23? Wow, tea. Number one in now, papa. Bible said, what when some magic of a real will come where they was say, now on for be so message that was sister when I'm nipping about Java say, or when in a day. And now, Kinkaman, 23, 1, co. Mighty at Tissamuhunu, co. My Yafu is our son. And Nini Pom Yafu and Nikita. So, but dear Dancian Crabianum, and yet, what I have a Dancian Contom Ponucrabia day, and him, Yakase, you say, Mekase, a Bayam said, Namu Crabia day, and him. Daddy. And you know, so what Brett said, I know you will never allow anybody to confuse you. But show any much said the uncle with him on Sawachi. Robbie, where I can say, I think Yamasmafia, Sawati, Wakasa, Nadia train, but be a new Yasia, Wayare, oh, Hana, Poverty, Yaja would die. Now, I was a mercy and said, and yeah, me, Jama, men in the Bamana Kono. Ne bane ka che me se sof me ko ba be me ka che me se me mfa me hunsuo ne matale am me se wo de kwa wase me de kodada sof wo di ne hunsuo ne natale se o de sane yare aye den ama ei mame wo ko to krama bonsam wo enche bia nka wo be wu se wo nsi okrunkun ni nyame somafo ya ka wo be wu ei na wo di ne pa hunsuo aseme ne ye kan wo di natale wo de ya den a man of God. Papa, this wo na na mama nyoma mu ame. What is wo? Ya me sumafo. Etiria
Come on, man. Nina kahasa wukuto na wo yo hene anweti wo hene bia roti son wakukunye hey ame esomafo Nigeria siama nina kahasa Yewukuto na uyo hene oba ne nche o se de wakwaji anya ni mo fire den ne wakwaji anya no fa bra na mense no na we do se fa hu nsuo na eye apam emu odin to enje nya meso mafia ba bia no se yade ne keka ko no nkobewu basine ka nya me se adura wo ba na gu ni ka mu Just mafudi ni satori so anopa ni se kim wa no mobio anopa mi se osafo me ho ato me he me pejele ni bia edan ato me petu me ho mato chese nyame wa bia onya bi obedan obeto ade a odi na nia behu na de asi na brabo mu nti nyame suma fi ani hu yehu oye tumi oye wanwani e mama ye ni asmafo ba wiase nyina wonyinso mo se nipa ne wo mo se nipa sense of rosro ni monyam na ba woni pa bia atumi nya dan enko ne nchen de gira na sunsun kunkun sane aba ha na bewu no ha na bete nka ensida woni nipa honam na eba wotima bancha be yi wo yare afiri wo so woyi wa manye afiri wo so woyi wa tete afiri wo so woyi wo dadwo no nko da na yedai afiri wo so that is a kunkun ni nyame sumafo ya Yes, ye bedi papa mu adansia ye nyo ye kuta dansia mu adansia ye huya wanwa agensam maybe amesi madansia me woni buku da ho page bia ne kasa ye den e wo ho je me semenka eduba ya bede bia me ba me nyasam fofo ye den eka because dansia ye bebre page by page chapter by chapter na wo so de ane say amen akunkru ni nyamesumafia Enshanka yafuna nyinsen no ene nufu oye den onuma no so wamba wiase a ka wiase nyina jira sabre ka Ghana kranka wahi ka Ghana krawa ya magana nka wahi ka Ghana niwo ento bia ba boss nyankopɔ se Ghana asusuma tete mo memetu mfiri ho ka Ghana yatu anwo ye nyina sɔre asasumafo asam ni fie no akɔfa samaba wo pe Ghana susum wo batu wantu aye ne wode sanse won waka wasem Nazare to halo bia ba so yu hawa wa yo bone nipa ne ka wo sia ne ye na wa tu papai nyame se betu asunsun bi ene Ghana de no wura bia me sia na no ka se ma me wura wo me se hwe osuma fu nyame asuma so wo se hwe wo betu asunsun mi an ka se makura ketu ampo ntimi ntu ye ni wiase ase aw bibi ni agen kete wase mi ya makura ketu ampo mo ba fo wo ntimi nche o mo nwe wiase ase Azama akwaleka no ya mese me wi adi nam se wonnim ne awokeka wadwe yare wadwe we yare wodi awiase nyina da nanim 7 feet ana 3 feet wiase nyina da nanim 3 feet wosi wakura ayitutobi akura wontimi ntu osunsu ana ka kire akunkun ni nyame sumafo ya oyetumi sanse Nyankopɔ na semafo kwana mfaso bibia no eya soronko eboro atwen ene ntiase so empepe wiase nyono kwa de ne nsaye den esaya ye no kasaman ko wiase na ko bretumi nyina ase emafa wonde no ogia ye den eba hobie bajiwe eno semafo se sanya ma mukwaji nyina tumi bi ye den ejina so eti obada woka tifani se Oye adwuma na sunsun betete wo ena akọ malam wono ma kawa bi se fasha wonsa se wo tu kwa tikam na kawa no se wa kire se accident besi etisi fam na ka ne nko na nkofo nko no obi ahwenyame amedi se ama ne kawa se no wa nka kire ne nua maka na kokum Ghana for timode no so ma se eye wa ma obi akọ wa sase so nyame nka we wa kina wa ye wo kwanka ofiri kuma se sika banti wa mfaka ukofa alupre ena wonam wiam na kawa na hyew ka mu a wosi ya no ekwa hyew wa wiam e wo prenim tedie na beka cha parrot na nsa na wasi watimuzo wazechale oga parrot
My kawa don't blame you. I won't come down. Amen. Now watch the baby yes so abesino. Obosi ya tonka dokuna ya jimugo. Bonsam just akwaro ewo. Na nyame somafia. Ose me ne bibia sade amewa mede mamu ye ogia ene sinsu kunkun asibo. Bra be chi bi na honto. Anwumre mani age me gia no wura bi ba no se papa me pa cho bra na me ko gia ni cho se me gia sori 2 years ni matie papa no mu asam me yam sheme enti me gia sori tina fe 2 good years ni na me ko me nim se mo ba enti bibi na di me betwa mo na me hu ye enti menya dan me se bra no somafo mo wosu o gia ni sinsu me ka se wote hayya o hwame papa be bosu a obeba obi ninti osomafo nti wagya sori 2 years won so tia wo dwe bi fufuro ayawra hosem momo yenye okunkun ni nyame somafo ye oni na oyetumi nyankopon na asoma no abrabo ne de he wosibra mi tu asunsunfi adisaka la otu kwan odu ba bi akwan ne ye ne na suma dworo odu ba bi anya omampani na hu na mane ade Ghana mpanifo ene diskama mama fa nya kwan ene hwede kwan ye ene na wutido ene mahama utika kraka adape ko chiko braman bodu ba bi ambo asfati don kasima mpani ya de o no na so yo no ko wafa ne hu adi enti blogu su tu asunsunfi o hawo kakra beba amane kakra beba ema bobo mu mati se de na mo se di Israel fo nam free Egypt ye den eba o di Israel fo free Egypt e ko Canaan o mo nya ne tototo wo kwa so but ebro mu kodu Kenya no na ya sundie na ya nijie na ya hoto enti nam esere so ye ko Kenya ye tutu ye nan odi yanim o kire ya kwan odi ye ko enye danya the right destination ye ba dey ye bedu yes wonim de nyame asoma no nye nipa susuma wo ye mo shisho susuma wa komantu nyama bebre na beba wo ye nipa ntidu ba bia wo ba mo be dey ebebu enti Israel for solidity mo se bebre o mo nyenyi ti mo se bebre nanso abose nyankopon afanya sem okoso ama mo se ye den eye namposi se botaye si na ni se be dey ebe wie mudi so ko kunya me so wo ye nipa ko apaba adapaya Ghana fo charo ebo yesu mo mai yesu mai kana ba mu obu asame ba jemu na mo mpani ha rabi me apam ba bia edai atina me dia hemani me da butu de besi bia nakọ na mo na aka mo ni Nyankopon ntemase timame papa wa ba ha na kunkun nyame somafia hie kanfo na ma onye nipa oyetumi nyame asoma no jinidi na wo hawo wa mane wa tete wo dadwe onkodala se adwumasam se sikasam eyabawo ayaresa akwantuo promise and faith spiritual knowledge dia keka wo biara o tumi so gini di se nyame na asoma no na je se nyame ya baako a obeyi ni nyina ye den afiro so ready we ka se ya ma metai ti me mpesa bere ne ba ya me de ne makomanim maka kakra bi ye di adwen da chi a e be hwe asuo fra so Yakobon wo yababo nye yadom na kakra maka me ye nipa ntima afom wo mu a wonyimfum na papa no wonhyira so ne yehu adwuma okronkron ne nyame somafo gya wodi mu amen Rabbi oye kase
yesua okonkro ni nyame somafo ye ho nsem na mpenifo ebobo so no ye prayer eba bedu bebia jaji saye yi omo no ekeka nyama edibom enya enipa miensa se ampa weimo ena esefata se yede abasobo ede momo yedi nkan eyi enipa edu first 10 a ye mamu achede na abasobo na nkasa ewo ho ewie meka se wa obedi nkunim no age se opeka foforo ema yesesa onioma edigum enti impedifo no ede achede na bedu impedifo no ede achede na bedu yebetonsa afre yade nyina eye nana obrempon bedi akon ema na be presentation no ede amaye enti di odi kan ewo di knowledge knockout quiz ni mo eye kojo imbri pon kojo imbri uwa ha bra kojo imbri ono na ye judges no eyi ni se ampa we ene dia osefata se yedi inkunim abotre no ebo no kojo imbri ni refi se ono di first ya na kojo imbri ono ena odi kan ewo di knowledge knockout quiz di otosu mienu eye kobina mawuli ankonsia we ebetumi kra aya question edi amaye say the maiden edition the knowledge knockout quiz why na edi first kobina mawuli ono na otosu mienu di otosu miensa eye ya asedua mosumago oha ma honya ha ya esedua mosumago ampa we nyina ekire se the faithless mission ekonanim we ni enioma bi ene de ekeka ho a ma me ma honya ha wate achede fefefe oba odam mememu ema ye ba ni nyina etetoye yemia ba nana obrempon bedi akon the first year that was say rabbi onshira we enenso aba abeka the faithless mission ho the art of bondage work ho baby bia ye beko bia no ye bedi sa djumedie ewo ho entinya ye wo he nyina efi enne ye free ha kwa ye mo boye ho ye ngrumi ye nkwala no ebedu baby ye de beba asuafo so enti asuafo ye seremo monyere mo ho ye beso mo ahwe ebedu baby no ye be ye quiz no e de ama asuafo na emprempren die eye branches na ye e de ama mo enti ye free ha kwa ye mo ye ho modern she ye ti say the art of bondage work e kwaso baby a na ye de ase ye tirimu say the knowledge knockout quiz aka ho aba rabbi oyekese yesre asuafo no okonkro ni nyame somafo eba agmensa yenje correction yaje dada ene maka echiri rabbi oyekese enti yesre okonkro ni nyame somafo eba yenhwe na yemfa ne mbra